Pozdrav ljudi, dobrodošli nazad u Enderman Gaming.com. Danas snimamo jedno novi gameplay, to je kako se zove Kingdom Rush. To je jedna baš zanimljiva igrica. Boriš se protiv nekih neprijatelja, kao što vidite u pozadini. Ovi su ovdje kao građevine, tu su tvoji. Boriš se protiv ovih nekih čudovišta. Ovu sam igricu igrao prije manji nuguš, da se neko kaže. Bilo mi je ekstra igrica, bio je Kingdom Rush, nije bilo Frontiers, ovo je novi Frontier. Ja prešao taj Kingdom Rush i nakon 3 mjeseca, ja mislim, i došlo su neki novi nivovi, a to je bio ovaj Frontiers. I ja sam počeo, nisam znao šta da snimam, ja sam se odlučio da snimam ovu igricu. Tako da krenemo. Vidite onako klasičan, vidite ja igru, malo probavo, idemo new game. Normalno. Ovo nije normalni. I kao što vidite, ovdje imamo neke kao vidi zastavice. Imamo ovdje heroje, upgrades, arhivents. Sad ćemo mi sve to da... Ovo su arhiventi. Evo možemo sve ubiti jednog neprijatelja, tako ovo su sve neke arhiventi. Idemo dalje. Ovo je u knjiga, a to ćemo kasnije, kad dobijamo čudovište naše građevine, to će biti tu. Ovdje upgrades. Ovdje možemo da unaprijedimo naše građevine, vojnike, strijelci, ovi ratnici, mađeničar, bombardodaši, ne govorim. Ovo je... Ja sam to našao smak svijeta, ali ne liči to na smak svijeta, sam spada nešto s neba ovdje. I ovo su naši, kako reći, svugdje dušta gradice. Ajmo mi dalje. I ovdje je Hero Run. Tu imaš svoje heroje. Ovi se moraju već kupovat heroji. Ovi ovdje, vidite ovi troje se ne moraju, ovi prvi. Ovdje možemo i train napraviti. Napraviti, možemo i naprijediti, vidite, samo ovim bodovima, samo što ja nemam sad ovih bodova. I ništa posebno, ajde da mi počnemo igrati igricu. I tu ću vam ovako pokazati kad budete htjeli ući, ovako. I difficult je normalan, samo i da krenem. Evo priča neka kao tako je to glasna priča, samo da kontinujem. I fora igrice. Što vam problem, neću ja prav duge epizode po pola sata, priče po 10 minuta, pošto ovo jedna runda traje oko pola sata. I ako hoćete ja pravim neku građevinu, evo ovako, ovo će biti ratnici. Ne razumijem mi. I tako, ajde, ja ću malo urediti. Ne, samo da vama pokažem kakve budete građevine. Strijelci. Mogu smo ovdje staviti. Mađenčar, sam mislim mađenčar. I sada je krenula. Ovdje vam pokažem stan. Kakvi su tu desert. Pustinjaši neki. To su najlakši, kao sad na početku vidite. I ovdje gore ima i za njihov život. Samo što ne mogu. I vidite ovdje je wave, imate koji je wave i vaše živote i pare. Živote i pare. Ja i dobio sam ove ovdje ratnike, to sam ono pokazivo u upgrade. Newport. Gulja će mi posla, možemo njih postaviti gdje god hoćemo, ali vidite, imamo 6 ovih kad treba on izaći, kako se to zove, vidite tako. 6 puta on treba izaći, vidite, sad će se promijeniti ovaj ovdje broj, kad ja kliknem ovo sad. Ajde, 36.
Jo, ja nisam ovdje niš postavio od ratnika. Lego za stvari. Jo, imam ove strijelce. Jo, upao sam od džinčara, ja nisam glup. Kas glup! Bombardaš. Može. Jedna veoma zanimljiva igrica. Ja ću sad malo stopirat dok, da ne traje baš dugo epizoda, da možem snimit 2 levela, eto. I kao što vidite, dobio sam i novog ratnika, to je ovaj što sam ja pokazao u Hero. To i ovdje sam dobio novi enemy. Sad da pokažem prvo ja ovo. Ovaj će doći, sad će se govoriti. Neko se bori protiv njega. Da vidimo i ovu novu enemy. Slab armor, ima hirađuna, nakon. Evo ako imam. Ajde da mi se stopiramo da je mnogo. Evo ovdje je nabo neku kao tipu. Vidi, on ima slab štite na ove troje. Njemu Mađeničar može skinuti, ali malo života. On ima 160 života, skidao 6 do 10. I kad on prođe ovdje, skida jedno srce. Ovako. I da. Njemu Mađeničar baš slabi. Na njega, ovi topovi radnici, on mogu mu skinuti ovako primjerno. Ajde da mi nastavimo. I kao što vidite što je meni baš moćan pokazuje koliko ima života, imaju svoje ime, Deserčuk. I piše koliko skidaje, ali to moramo ovako klikniti na njih, sad da uvatim njih. Brzi su. I bravo, uvati ga! Kao što vidite, meni je jedan zašao. Baš vidim. Ajde da mi nastavimo. Ja, kao što vidite, dobili smo ovaj. Sad vidite, kad oni ovako se sakupe, mi možemo na to njih. To se ja nazva zemlju tresam. Vidite šta ono izazva. Samo malo nas gledam. Ja ne dalje na sajim. Baš vidim. Ajde, ja vidim. Dobro. Sad je ovo, baš se zanimljiv završetak ove mape. Pa se sad ovo. I sad kao je došao taj kraj. Ja ga ćemo na kraju rasturiti. Ja ćemo se uvoditi. Nervira me, to je došao na oblaku. Prepo se pitica, znači si idao 3 zvjezdice, dobro. Pa dobro, osjećam jedan prošao. To tako. I sad pogledajte. Dobili smo ove 3 zvjezdice. I sad baš vam unaprijed. Ja najviše volim naprijeđivati ove telefonom, možda navika. I vidite, sad je mogu naprijediti 2 zvjezdice, ja ću odmah naprijediti opolo, pošto sam baš jako rastovim. Live open, bad now! Ja možda se igrati preko mobilnog, ali plaća se isključa. Ja mislim se plaća, ajme preko interneta. Ovako ostaje 3 zvjezdice. I da, to je bilo to za ovu epizodu.